Simbono ni Vohe Zibayama Karena Zibayama megajin nola tetei ba mando posumange na tola tayago sisa na hawa mozi aramba. Oke, Bang. Majelis Jemaat mewakili undangan mege merubah SMP, mewakili Bapak pemerintahan desa, mulai bah hilimbabu, si tengah beu. Karena si tengah beu mau merubah hilimbabu, sama sautu samena. Lau, minwabai saya ke daba ziarah ba tatahuga acara da, iya da masuk taba acara nomor siwa, iya da istirahat. Lau ba istirahat de ipandu dake daga agu amalori, ipandu ba istirahat. Ani agu tamo ya uga zosuru ba. Oke, sagale. Suagu inal ta pandrai. Gasa-gasa bombaloi ane ba manda minal sisam basinuna moroi ba ke bapak kepala desa Posumange minal pa Puleri Nuraga ba monoromo suara Pakades ini. Iya Posumange ke Pakades. Langsung ke di kesempatan di rumah atau lepasik bes untuk menunggu. Lau mada saugele atau la mena mada kusmai ke Bapak Zilibu ba Zilibu untuk bawa teman yang gaga bawa sesaposi judul apa sih solo na i Rosi. Oke, inilah dia persoalan
persembahan lagu Pak Kades.
Hello, sa katola